Pero takalesa sadi dia Mustafa Walid niyo sa sadi. Wallahi Edu kaya na ba yan? Edu wala to mara ka yung sa ko mara meeting jira ana Mustafa lenga aku misin ko gabdani ti abdille khalis fitadde ni ture har alle mo na Mustafa rufne mana Mustafa titille fitadne jira la mishi su katarqalኝ ni በጣም wallahi ገመች ጉዳ ነጥ ደግሄ ጅራ ሂሳብ ብቻ አራራም እሱ ታረቀልኝ እኔ እንደታረቅኳል ነው እኔ ምንም ያጠፋሁት ነገር የለም ያጠፋሁት ነገር ካለ ይቅርታ ብያለሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወድብቱ ታገኛ ቢከብዱን ታገኛ ከምድርቱ አልহামዱሊላህ ተነከምዱተን አራብኖቲ ዱፌንጅራ ጉያ ሰዲሞ ከነቲ እንትን ብዬባቸዋለሁ ቆይቻለሁ 3 ቀን ሙሉ ጠፍቼባቸዋለሁ ይቅርታ የጠፋሁት ምክንያት ቢዚ ሆኜ ነው መሽኩል ሆኜ ነው ቪዲዮ መስራት ማልቻልኩም ነበር እንደዚህ ነው ካልሰን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيرم تتا مردوانتو بكملتو نكين ربي بكم سنجر سنيسنا كابوسين جنة إيجان كبيرم تتا في هردو تتا كينا هرس ديبين رفيتين جرى شو رامالين ديبتني رفتني چون كسن الأورمو أكما بيتنكا بويا فرمومان مردوان فيديو سنداي نتورته maaliif jennaaniinga anillee xiqqishoo mashkuula irra ture sababa dubbii Mustafa sanii jechuudha fi abdii sanii jechuudha anillee isiillee fuudhee illee mee jechuudha har'a ammoo murudaan viidiyoo wayii maruu qabnaa jettee dingaa har'a akkasitti on baafte maali jennaaniin viidiyoo maruu ati feetumaa inni jennaaniin eega Mustafaadhaan walitti araaramtaniitiin jettan eega Mustafaadhaan walitti araaramnee dhugaa dubbachuudhaaf nuti durallee itti balleesse mana keenyatti akkasiisa godhuu sanii fi waamee isa godhuu sanii nuti itti balleessee jette karaafuu akkam godhuu qabna jennaaniin gaa akkuma isiin akka jette gaa mana keenyatti waamnee asitti isaan hundayyuu asitti waamnee abdii fi Mustafaallee asitti waamnee mana kiyyatti illee dhufanii dhiifama gaafachuu qabanii affeerraa ajaa'ibaa kana goonee fi ajaa'ibaa wayii goonee qophii xiqqishoo isii bareedduu wayii goonee jarallee as finnee mana keenyallee dhufanii asitti waliin fixannaa akkasitti araarfannaa garaadhaan akka nutti araaraman mana keenyatti finnee akkasitti araarsifannaa naan jennaaniin kaa yaada kana karaa sana qofaan hin mari'atiniiti yaada kana hordoftoota fi kabajamtoota keenyatti illee dhiyeessi asuma waan siin jedhanii laayikii sabskraayibii akkasii godhanii si jajjabeessan achumaan guyyaa isaan affeertullee guyyaa isaan asitti waamtullee viidiyoo si maree asirratti akka gadi dhiifatta jedheeni karaas tamaan jettee akkasitti yaada saniin asirratti dhufne jechuudha muddaa maal jettaan dhugaadhaan isaan waggaa achitti kaalid deemee waggaa raraman des gammachuu guddaa qabadheen jira ani naddoodha aadiidha isa waggaa እሱ ተታረቀ እኔም እንደታረቅኩ ሀልኖ ይቅርታ ብያቸዋለሁ እነሱም ደግሞ ለሱ ይቅርታ ምንናታል እኛ ምንም እሷ ምስኪንናት ያረገችን ነገር የለም ብለዋል እና እኔ አልহামዱሊላህ ምሽ እሱ ከታረቀልኝ እኔ በጣም ወላሂ ገመች ጉዳ ነጥ ደግሄ ጅራ ሂሳብ ብቻ አራራም እሱ ታረቀልኝ እኔ እንደታረቅኳል ነው እኔ ምንም ያጠፋሁት ነገር የለም ያጠፋሁት ነገር ካለ ይቅርታ ብያለሁ እነሱም ግን ይቅርታ ብለውናል ለሱ ነግረውታል እና አሁን አከናንቲ አና እኔ ዱራን ንሂ በሌሳ ቀምና ሁንዱማ ካላስ ዲፋማ በሌሳ ሁንዱማ ቀምና ካላስ አና መናከኛ ዱፋኒ አስቲ ኢንሻአላህ ቀዳ ሰርቼ እንደዚህ አዙማ ትንሽ አዙማ አርጊያቸው ቀዳ አብረን እንድንበላ ብዬ እንደዚህ በቃ ያኔ እንደዚህማ ያኔ እኛ ጥፋታችንን ስላመን ጥፋት ከኛ ስላመንን እኔ እንደዚህ በደረቁ መታረቅ ትንሽ ቅር ይላል ብዬ ኢንሻአላህ ካላህ ጋራ በቃ ያኔ እንደዚህኛ እንደው አፉ በሉን ለማለት እነሱን ጠርተን ዋምኔ ሳኒፋ አስቲ ቀዳ ኢንሻአላህ ድቅሾ ቀዳ ጎረደ ቀዳ እኛና ጄዴ ጅራ ኢፈማ አብዲፊ ሙስጣፋ ኢፈማ ብለዋል በጣም ምንም ለነሱ ገመች ጉዳ ነቲ ዳገሄ ጅራ ገለቶማ እስንስ ዳጎቱታ ክያ ጉያ ሰዲሲሳ ቱሬ ወላይ ናት ሚጆኒ 3 ቀን ሙሉ የሆነ በቃ የሆነ ስራ እንደዚህ ነበረኝ አዳሪዛ እየሰራው ነበር ለዚህ ነው ቢዚ ሆኜ ነው ያኒ መሽቁል ሆኜ ነው መሽቁሉ ታይፍ አከና በዴ ዲፋማ ዳጎቱታ ክያ ስለቆየሁባችሁ እናንተ ስዴናችሁ ናፍቃችሁኛል በእውነት እና ያኒ ለዚህ ነው የጠፋሁት እኔ አሁን ካሊድን ይዛቸው ዝመተ ቀዳ ካሊዲ ቀበዱ አስቲ አብዲ ፊ ሙስጣፋ ቀበዱ ኮቱ አስቲ ቀዳ ለጌ
xiqqishuus yoo ta'e asumaan nyaannaa je'ee jira inshaallah rabbuma isaan Allah ያጠፋነውን እንደዚህ ሁሉን ነገር ያደረገውን አላህ ይቅር እንዲለን እዝክ አፉን እንባባላለን ነው ማለት egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkuma isin jettan kana takka illee ka afaan mukaan dubbata kaan illee walumatti qabaa dubbataa jirti maal jechuu barbaaddeeti dhugaa dubbachuudhaaf nullee waan balleessine san irraa sirraa'uudhaaf jechuudha isinillee akka isittillee mufattan koomentii isii jalatti illee argaa hin turre dhugaa dubbachuudhaaf isillee badii wanni isin balleessite hin jiru jechuudha waan sananillee isitti mari'adheetii miti ka godhe yeroo san osoo isii ofirraa quban qabne jechuudha hatta abdiin na bira taa'uyyuu hanga murbaa dhabuyyuu abdiin quban qabu jechuudha. Kanaaf eegadhamee wanni hundi ta'e ammootu mana keessallee hedduu walitti qaaqaa turre walitti yaa'ii walitti dubbii goggodhaatiin turre jechuudha. Waluma san irratti jechuudha akkamitti nama hambaa mana dho'ita waan jedhu mana keessatti viidiyoo maruu haa baannu malee mana keessatti walumatti dubbatu turre jechuudha. Kanaaf ammootu eegaan ammoo wanni hundi narraa galeetiin kalaas isaanii ni fixannaa ni araaramna jenneetiin yaada san kaafne dhaqeetiin isaanitti eega araarame ammoo jechuudha. Isiillee yaada kana kaafteetiin achitti araarfattee qofa achumatti hin dhiisiniiti. Kalaas badii gaafa san mana keenyatti itti balleessine sana ammallee mana keenya haa dhufanii akkasitti mana keenyatti keessummeessine waan silaa nurraa eegamu goonee qadaa goonee akkasitti isaa waamne guyyaa qadaa tokko akka dhufaniitiin asumaan viidiyoolee waliin dalinee uummata biraan gahaa akka nuti dhuwaan waliin fixannee akka uummannis arguu jettee yaada kanan akka afaaniin kalaas tamam yaadni kun gaariidha uummanni illee haa dhagayanii akka godhuu hedduu hara uummatatti himnaa jedheeni akka isaan illee sitti fayyanii akka isaan illee sitti mufiisitti mufatan afuusi dhiifama siin jedhanii jedheeni akkasitti yaada sadiin asirratti dhufne jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa isinillee waan nu gartaniitiin dhiibbaa nu godhaa turtaniif jechuudha yeroo nuti miidhamaa turrellee nu iyyaa yeroo nuti nama miinullee nama saniif iyyaa hedduu kennatti gartaniitiin hedduu rakkachaatiin turtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jenna kun yookaan nutis dhiifama araarama buufneetiin jirraa dhugaa dubbachuudhaaf nuti durallee jibbaa isaanii hin qabnu waan isaan miidhaa isaanii hin qabnu hanguma aarii nu gootee ta'anii malee dhugaa dubbachuuf isiin ammoo homaa wanni isiin quba qabdullee jiru waan kana hunda ofii kiyyaa godhe waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wanni isitti illee mufattan hin jiru gorsuu fi maalii waan ta'u san irratti yoo ta'e malee wanni kana godhi jennee wal mari'anneetiin waan san godhe illee hin jirtu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf isiin homaa ofirraa quban qabdu. Kanaaf jechuudha dogoggoratti wanni sun uumame waan san irraa ammoo sirrooyinee abdii fi Mustafaan illee agartanii mana isaanii tokko isaaniitti mana isaanii dhaqee dhiifama gaafadheetiin jira argitan sanitti dhiifama godhee fi jira dhiifama naa godhanii jiranii jechuudha isinillee asumaan dhiifama nu godhaa waan balleessine hundaafuu dhiifama nu godhaa jechuu barbaannaa. አዎ አሁን ያጠፋን አጥፍተና እንግዲህ ያለፈው አለፈ እንግዲህ የሰው ልጅ ሁሉ ነገር ያልፋል ኒ ደርባ ሲላ ዋን ደርቡን ጅሩ ሲላ አራስ አቢ ሌላ ነገር ቢመጣ ነገርም አዲስ ሊመጣ ይችላልና እኛውን ያንን ያጠፋነውን እንደዚህ ተማቱ እነሱ ሁሉ ነገር ሙስጠፋን መቤት መጥቶ ሲለምነ ሁሉ ማከናቲ ከላስ ካሊዲ ወጋዳዬ ያኔ አለፈ አልহামዱሊላህ አላህ እኮ አልহামዱሊላህ ነው በስ ምንም ምንለው ነገር የለምና ያለፈው ነገር አለፈ እኛውን እኔ አፉ በቃ ትልቅ ነገር እንግዲህ ያጠፋንን ስላለ አፉ በሉን ለማለት ነው እኛው እንደዚህ የነሱን ቶሎ ነው ዝም ለማለት ማለት ነው በደረቁ ዛውን ዝም ብሎ እሱ ሆዶ እንታረቅ በቃ ይቅርታ ዝም ብሎ ያኔ እንደዚህ በተማለት እዚህ ቤት ደስ ይያለ እየሳቀን ይተጫወትን እየበላን ቡና እየጠጣን እንደዚህ ጠርታናቸው እንትንሽ እንድንሳሳቅ ነው ምላችሁ ያኔ እንደዚህ ዱአ አርጉልን ኢንሻአላህ ካሁን በኋላ መሻከል እንዳይመጣብንም ዱአ አርጉልን ካሁን ጓደኛማ እንዲሆኑ እነሱም አብዲና ሙስጠፋ ካሊድ አብረው ጓደኛማ እንዲሆኑ ኢንሻአላህ ካላህ ጋራ እና እኔ በቃ እኔ እነሱ መሻከል በጣም ያቃተይ ስለሆነ ዛሬ ይሞታል ነገ ይሞታል ያልኳስ አስተሳሰቤ በጣም እያሰብኩ ነው ወላሂ ካሊድ ነገር ማለት ነው እና ቤትም hatta ሰላምም የለም ወላሂ ሰላም በጣም እኔና እሱ ነው ውሻና ድመት እየሆነ ነው አንዳንዴ ሰዓት እና ይሄ መሻከል አቁም ካላስ ይያልኩኝ ማለት ነው አልহামዱሊላህ አሁን እንግዲህ አቁመናል እንግዲህ ሌላ ነገር መሻከል እንዳይመጣብን ከላያችን ላይ አላህ ራቅ ያርግልን
በእውነት ግን ዳውቱ ታኪያ እኔ እንደው በጣም የነሱ ነገር ያስጨነቀኝ ነበር በጣም እየተጨናነኩ ነበር ለምን hatta ስንትን እየሆንኩ ነው እያመመኝ አንዴ እሺ እየሆንኩ በኔ ላይ እንትን እያለ ስለሆነ እኛ እናቁም እያልኩ ነው አልহামዱሊላህ አሁን ቆሟል እንግዲህ ካሁን በኋላ እንዳያመጣብን ነው እንፈራው እንግዲህ እንደዚህ ነው የምለው እኔ የምትለው ካለ ሲጋር ደግሞ egaan kabeento kana warrattoota keenya wanni jennu hin jirru ka angoo mi jechuun barbaadna wanni jechaa jirru ka du'aa mun waraadha akka rabbii agartaniitiin waan hundaayuu mashaakila hundaa keessa yuu baasu jechuudha gaafa duraallee osuma mashaakila kana barbaadnu jennu waan sanis seenne ammallee ammoo ka kuno sanis eega seenillee sanillee xumuranneetiin jira akkuma isin argitan sanitti ammoo tuqaa urjiilleen isinitti nutti dhaadhataatiin jirti jechuudha kanaaf ammoo namni isiidhaafillee bakka qabu hin jiru haa ta'u garuu ammoo nuti ammallee mashaakila hin barbaadnu mashaakilatti hin deebinu jenneetumaan ka dhiifama isin gaafannee jara walitti balleessinsanillee dhiifama gaafanne kanaaf ammoo isin ammoo wanni isin irraa eegamu jechuudha du'aa nu godhuudha inshaallah agartaniitiin rabbii akka agartaniitiin mashaakila kan hunda nurraa dhaabu asumaan du'aa nu godhaa isin jennaa jechuudha hedduu isin jaalannaa baay'ee kabajamaa ulfaadhaa warri hordoftoota keenyallee baay'ee kabajamaa ulfaadhaa isin jechuu barbaadna kanaaf gaa inshaallah ammootu akkuma isin jette sani gaa anillee guyyaa tokkotti beellama qabannee jechuudha guyyaa tokkotti sagantaa ajaa'ibaa kana qabannee sagantaa ajaa'ibaa fi qophii ajaa'ibaa jechuudha affeerra laaqana guyyaa tokko jechuudha guyyaa ijaazaa qabanii asitti qophii san goonee jechuudha qophii sanillee viidiyoo waraabnee chaanal umuruuta irratti jirtillee gadi isin dhiifna jechuudha akka itti nuti isaa keessummeessineetiin waan meeqa akka goonee walumaan kan ilaallutu jechuudha inshaallah guyyaa tokkotti ammootu beellama qabateetiin jira guyyaa sana ammootu viidiyoo waraabnee isin biraa kenna ni agartanii jechuudha akka itti nu fayyifannu ka dura ka ammaan kun afaaniin gaafii gaafanne afaaniin dhiifama walii goone amma immoo kallattiidhaan manatti waamne jechuudha dhiifama garaa sana akka waliin goone turillee nama waliin nyaatinne waliin dhugaatiin turre jechuudha nama silaa wal dhabuun irraa eegamullee miti haa ta'u tasatti wal dhabne immoo fixanneetiin jirra jechuudha inshaallah fixachuu keenya ammoo jechuudha qabatamaan ammallee jechuudha mana keenyatti illee isaan kennee isin garsiifna isin jedha inshaallah bakka illee waan isin naan jette fudhadhee waadaa seenee jira jara akkasitti waamu kanaaf jechuudha inshaallah har'aaf jechuudha kanuma isin jechuu barbaanna yeroo biraa ammoo jechuudha inshaallah guyyaa isaa waamnetti viidiyoo biraa qabannee kan isin dhiyaannu ta'a jechuudha እስከ መጨረሻ ቪዲዮውን ላይክ ሰብስክራይብ እኔ በጣም እየደከምኩ ነው በቪዲዮ ለመስራት በቃ የሆነ ሻኪል ከላይ ላይ አልጠፋ ያለ አይዋ ነጀጀበሳ አፋን ኦሮሞ ቀጀላን ዱበዴቴን ኢሲኒት ሊመቹ እንደው isi warri afaan kana dhageettan jechuudha narraa fahamtanii nu jajjabeessa like na godhaa subscribe share na godhaa jajjabeessa isiniin jedhaa jirti afaan keenan isin himeeti jira jechuudha warroonni afaan kaan fahamtan ammoo isin irraa yuni fahamtanii egaan akkan isiniin jechuu jirti jechuudha inshaallah jechuudha jajjabeessaanii isiniin jechuu barbaada yeroo biraa ammoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh